وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paginirun penalamatan tanus wallah minira utanuk mana si segiang ka iya mapia akapipita piakan dudar katan wallah sumanga niawatanu mapipia ginawatanu na darupan wataman na mianggal baktan wagi yang kutua sabad ko mga subuan wallah na gutirang yan sa mga pusutan isa giyang kaiya kalalayaman tanwa kalilimud tanu miya kadar patanurun sa pantagbo sa itanu kapagana da si isa giyang kaiya agamatan wa agama Islam. Giyang kaiya kapaka pumagpadatan sang kaiya mapunto kauras nana giyang kaiya mapipikir tanwa pagusain tanu na sumpataya o miyaw na amyaw say tanu makapantag si kung mga karibatan ko sambayang bakalukalo na nanap ketukon tanwa giyang kutuwa sabad si kung mga karibatan nun na kapapananggilaan tanu na gupkisa partano kung mga ginawa tanu sa uba kalo na maparulitan wagi ang kutuwa tarutop udi na mala balas o panaguntaman tanu si ko mga sambayang tanu na iya sampurna yan na makaapas agi ang kaiya mga sambayang tanu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini suguyan nagyang kaiya kapi itanu ko sambayang tanu kabalo niya na sambayang kurik udi na tatarimaan na si iku Allah sa ayat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penggulaulaan tanu suwaan tanu paginingan tanu na giyang kutuwa kiyang gilabakaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi na giyang kutuwa kaya tiruon no Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan naman na sallu kama ra'aytumuni usalli sembayang kanwa tigyan naman na sa lagid no kailan yurakan ko di iya kan kasembayang padapan na nakagiagiyang kaya sambayang na ikadwa ini si iku mga rukun o Islam na gugi ipagampaganay apagitong ng kuuripan o kapakataning man yan si isa alungan amori. So sa manuto na miya usay tanong kung miya nga una agiyang kuto sabaad kung mga karibatan si sagyang kaya sambayang na ipsumpa at tanong agiyang kaya pag-usayin tanong imanto sa mapuntok ka antano di mapakando idair nagu antano ron puki sumpat nagu antano kapapananggilay napki sa partano si sagyang kaya mga ginawatan sabab nakagya giyang kaya mga sambayang tano na giyang kuto mi aluitan wagi ipagampaganay pumagitong mandakat tano ko kapagataling matano si isa lunga na mauri na giyang kutuwa kapakapas yan na misasang kuto na giyang kutuwa kapakapas ulang no mga amaltan na giyang kutuwa kaka-failure yan naron misasang kuto mambu giyang kutuwa kaka-failure ulang no mga amaltan gitu ikatero no Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na
awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah aya pagam-paganay pagitung na kuuripan si sa alungan a qiyamah na susambayan fa in salahat salahat sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali o pamako makapas tagumpia na miyakapas sulangon o mga amalian na amay pa nakamabinasa na miya binasa sulangon o mga amalian na giyanan di itano ka pa naguntaman ikatokawitan si iko pad udi na sabad kung mga karibatan si iko mga sambay ang tanong kauba kalo-kalo na kapananggilaan tanong na mabaloy sa mga sambay ang tanong kiaran yan udi na miyakaatod si sagyang kutuwa ukit takyang galbakaon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sagyang kaya mga karibatan si sagyang kaya sambayang asumpa tagyang kutuwa miyangaw una amyaw saitan wa mga karibatan ko sambayang na napaganeron nagyang kaya as-salatu bis-siyabi ad-dayiqa aw al-bantal ad-dayiq giyang kutuwa kasumbayang aya susulatan utaw nagyang kutuan ditar niyan minus udi na maligit an ditarn udi nagyang kutuwa kasuruar mga dato sa saruar anto na iba na maligit udi na minus amitatanda o nagyang kutuwa aurat o umani isa giyutuwi susabad ko mga mampunay sa ilmo na ayakatruiran na tigiran manay wal mahdhur fi dhalika anna al-libas ad-dayiq yujassimu al-awra ayakuna kini sa paransan na kagya so kan ditar san ditar na amaligit udi na minus na kitanda o nagyang kutwa aura udi nagyang kutwa antunin iba na badan utaw wa hada ala al-umumi manhiyun anhu na giyanan na isa sapar na si iko kalanguan sa malagi do si iko sambayang anta ka si iko anto na ni banak na ba sambayang ayama na niya na si din ko kakaro kabintang tanong kudi tanong kapagintaw si sagyang kaya dunia aya katuru Allah taala si iko makapantag no ko kapanambayang udi na si iko sambayang napitru Allah taala ya nabi ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid hay muryataw wadam hay mga muryataw wadam na aya sulutan niyo na sa mga pipiya kumangan ditar niyo si iku uman i masjid aya maanan yan na si iku kapsambayang tanong na aya ini sugur katan wallah na aya sulutan tanong nagyang kuto ang mga pipiya si iku antoni ni ba na mga ditar tanong aya maana nagyang kuto mga pipiya si iku mga ditar tanong na agyang kutuwa kabubayan tanong kung mga ditaran tanong uli nagyang kutuwa kana o ba mga liligat si kung mga ditaran nagyanan mga pipiyasi kung mga ditaran tanong na agyang kaya asambayang tanong na patot agyang kutuwa kapapiyapi tanoron kung mga ditaran tanong si ko batano buka penambayang si ko kitindigan tanong si ko sambayang tanong sumasangor tano si sa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala na kailangan mapia agyang kutuan ditartan na aya pia kamu masa si cagyang kaya masa tanong na agyang kutua batano bu kan diditaran si kusambayang tano na ayad na kadaklan na agyang kutua kurang si kunditarn na aya pesulutan o sabaad ugay na si iko kapumadian o sabaad na aya sulutan yan nagyang kuto mapia si ikong ditar niyan na napia ka mo masay ni mga urip wallah kailangan agyang kuto kapupagdapatan si iko kadnan tano na giyutoy kapupia tano si iko mga ditar tan ikadua karibatan si iko batanobo kapupunambayang na as-salatu fi thiyabi syafafa aya makna niyan nagyang kutwa di ikasembayang o sabaad aya susulutan niran nagyang kutwan ditar niran apo pegalong udi na manipis giyang kutwan ditar na manipis
madaklaya yang kayakan diditaran na aya dapat terkatanu si ko kapendiditaran tanu na aya dapat na maluag aguma kapal agi yang kutuan ditaran tanu kenapa api apa maluag agi yang kutua andi ditaran tanu na amay ko manipis na daw tumakasapang sa aurat na api yang mampu antunay ni ban na makapal agi yang kutuan ditaran tanu na amay ko mainas udi na maligat si amitatanda si sagyang kutua lawas na datano kasa pengiagyang kutua auratan na gianan upama ka ini sa parakatan wagyang kutua kisembayangan tanu si sagyang kutuan ditaran amaligat udi na mainas na patot penanggilan tanu penagyang kutua kan ditar sa ayam nanian nan ditar na apa pegalungo na agyang kutua mga aurat tanu kagia antunay ni ba nana isusugur katano si kubatan busambayang agyang kutu kase pengitano si iko antunay ni ba na mga antunay ni ba na aurat tanu gianan ipadanan si iku mga syarat usambayang pada ko syarat usambayang kailangan kasasapangan agyang kutua auratan kailangan makapal sunditaran kailangan maluag agyang kutuan ditaran tan na nagyan gianan igyang kaya masatanu na ayad na kadaklan na aya katawirun sabaad na miya kasembayang asiran akasasapanganiran agyang kutua auratiran ugay na dira nakatawan nagyang kutua susunutaniran na papagalong agyang kutua mga auratiran na agiyotun na kanabaw to niya kasapang sa aurat sabab si sagyang kutua kanipi sagyang kutuan ditarniran na disiran makasumbayang apapagalong agyang kutua mga auratiran ginan kailangan tanwanan kailangan may ng katanwanan kailangan amay ng katanwanan kasusambayang adirun kesapangan agyang kutua aurat na diyo to terimaan wallah ay sabab nakagia pada sa syarat o kasembayang agyang kutua kake sa pengisi iku mga auratan na ikatalo karibatan si sagyang kaiyaditan o kasembayang na as-salatu fi malabisin naum giyang kutua di kisembayang ano tau si sagyang kutuan ditarnian ay pupakaturugyan ipapakaturugyan lagi dito suwaya maknanian na mga pajima agyutun ni di sembayang o tau o di na yung kutuan ditarnian na si sagyang kutua di niya nakanggalabak piyang atataguan na sa mga rusik o di na piyang atatarsikan sa marsik nagyanan na napadanan ako karibatan ko sambayang o di na yung kutua kapsulo tau-tau si sagyang kutuan ditarnian inusarian ako di niyan galabakan antunay ni ba na adnabaw niyan di mapi abaw apapakaring asa si sagyang kutua padian adi sembayang uri napkesabapan si sagyang kutua antunay ni ba na kapkaring asa agyang kutua mga padian adi sembayang nagyanan na ayad na sabapanan nagyang kutu adi ikam bukbukan o umani isa uri nagyang kutu adi ikindiraynonan o umani isa si sagyang kutua antunay ni ban na banya buka pelimpiwa si sagyang kutua ginawa niyan uri nagyang kutua antunay ni ban adi niya nakapreparadwi ti sagyang kutua di niya nakapapakarani si ikukad na niyan kailangan nagyang kutua antunay ni ban na di tanu kapapakarani si ikwallah na kailangan amalilimpiw tano so mga badan tano nagusumangan ditarantan na gumisisenggitan wagi ang kutu absolutan tano si iku kapapaga dapat tano si iku kadnantan wa rabbul alamin gitu isabab papitir wallah subhanahu wa ta'ala atigin wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub sadna tigmana wallah sa tao sila-silaan yan o di na silaan yan na agyang kutu mga tanda wallah na mata na gina na tigmana wallah na pada kudi ka pangungunutan o mga puso padanan kudi ka pangungunutan o mga puso kailangan ami susunggitan wagi ang kutua antunay ni ba na
mangan di taran tanok uba tanu budi ka sembayang karena bagi yang kotua susulutan tanok kaya pa katurugutan wa mga padyuma o di nagi yang kotua susulutan tanok di tanok apa magida na bagi itu ni sulutan tanok sambayang tanok karibatanan amala si sagyang kaiya batanu budi ka panambayang ang kaino nana agyang kotua ka pagpakaturugutan nagyang kotua susulutan tanok na di tanok katawan wan tunaa imini ada katun udi na antu na imini tarsikun amarsik na urianian na siyulo takasi sa giyang kutwa kapag adapang kasi ko antu na inibanakad na naka na padanan ko karibatan si sa giyang kai asambayang mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na ikapat karibatan si sa giyang kai kasambayang na al-isbalu fi salati ويشمل الثوب والبشت والبنطال ayam nanian na giyang kutua kapag isbal ayam tiro na isbal na giyang kutua kapag paka subra akong ditaran sa pagkalapas yan giyang kutua bukwa si iku makapantag si iku mga dato si yanan ko makapantag ku mga dato dirong pada sa mga bai kaya sa mga bai na ayakan di ditaraniran na kelepas lagi yang kotoa mga panwiran na giyutwi si iku mga dato na aya dapat kiran na di kelepas lagi yang kotoa bukwa si sagi yang kotoa kan di ditaran si iku sambayang anta ka si iku kana aba sambayang si iku kakaro kabintang tanok ko di tanok kapagintaw si sagi yang kaya dunia aya katuru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan manay salasatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم تلو قطواتك من النبي صلى الله عليه وسلم أدسران إبن بتراء والله سيسألون القيامة ولا ينظر إليهم نقول دسران پنپاگلين والله ولا يزكيهم نقول دسران پنسوتين والله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم nagu adun abagi aniran asik sa amali pedes miya kagiraw sa mga miya teru yan natigin manay pitiruanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa miya katalo niyan maripit agi ang kotwa kaya teruan Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kagiraw so Abu Dhar atigin manay khabu wa khasiru miya lapis silan nagu miya lugisiran atig manay Abu Dhar man hum ya Rasulullah anta wa ana amanga taw ya Rasulullah nam ya kagiraw su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigan manai al musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halif al kadhib giana natig manai Rasulullah su taw ayakan di ditaranian ginan sudato ayakan di ditaranian napkelepas agiang kutwa bukwa inian wal mannan nagugyang kutwa mapasang kapanunungka wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib nagugyang kutwa daw ayam nanian nadiinian ang gusto nagyang kutwa antong naniban na degangan yan gyang kutwa dinian degangan nagyang kutwa degangan yan sang gulalan sa kasepa ayam nanian nakabukagan gulalan sa kasepa kabukagan ginan italo kataw ayam ananian na disiram pagilain wallah disiram penibitirai wallah nagu ayam ananian na disiram penasutin wallah nagu disiram adun pen abagi aniran asik sa amali pedesi sa anungan amuri na nagyanan ayam ananian nakapenang gila itanusan pada penakatur Nabi sallallahu alaihi wasallam natigian nama asfala minal ka'bain minal izari fa finnar giyang kutwa kap kelepasan sisa giyang kutwa dua bukwa adinis na aya abalas yan atig man wallah atig man Rasulullah na giyang kutu asiksa ku kanarakan na giyan ni kapenanggila itanusan upama kuaya maknanian na ini saparanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko api antun adarpa api anda adarpa na si ko sambayang na mastaral biyagiyang kutuwa antun inibana king ginakan tanurun udi nakisya paran tanurun si iku mga ginawatan pada penakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa tigena
man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaysa min Allah fi hillin wala haram. Aya makna nianna antune ni bana sadin satau atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah lepas nian agiang kotuan ditarnian si iku dua buku inian si iku di inian kasembayang sa khuyala. Ayat turun na khuyala na ayam na niyan na kapak ilelain kapangandag na da abanian ayam na niyan na bagian na si ikwallah udi na da banian kipantag si ikwallah si ikwayam na niyan na makapantag si iku haram agugian kutwa halal na gianan anto na inibana kailangan nakapanang gila itanusan so kandiditaran o mga dato na ayat tama na iyan nagyang kutwa kailangan adip kelepas agiang kutwa dua buku ai si isa buba o di na pinakaminus na apia miar pengiano to na asar kadiyo tumalpas udi na dito kasubraan pada penakalibatan si sagiang kaya sambayang pada penakalibatan si sagiang kaya sambayang na al-muwadhabatu ala salati nafilah fil masjidi wa hadha khilafus sunnah. Aya makna nian nagiang kutwa kalalayo na aya bu di ka sunat utaw na si sa sulod a masjid giang kutwa kalalayo na utaw sa aya bu di nian di ka sunat na si sa sulod a masjid na diskan yang sunat si kwalay nian diskan yang sunat si kwalay nian. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so mga sunatian na ad na mga sunatian si sa masjid na adem pa na mga sunatian si sa walay nian si kwalay nian. Aya makna nian na di nian pakambagi na nagiang kutwa walay niya na si iku mga sunat yan kanaba aya po din yan nakasunat na si isa masjid na gianan ipatrining tanong ko mga ginawatan kailangan at mabu mga sunat tanong si iku mga walay tanong kagiya su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan tigyan naman ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha qubura balu yani watigin manay uri na sunggay niyo so mga walay niyo sa ayam na niyan na mga sunnat uri na mga sambayang iyo sunggay niyo sa mga walay niyo si iku mga sambayang iyo ayam na niyan na sunggay niyo sa mga walay niyo sa mga sunnat adi niyo manggalbak si iku mga mga walay niyo wala tattakhiduha qubura uban niyo baluya ating manay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga walay niyo mga kubur ayap tiro na kubur nagyang kutwa walay adad na bon kitindig asambayang dad na bon kitindig ayam na niya na mga sunnat si isagyang kutwa sulod awalay kailangan na giyang kutwa mga walay tanong na at mabuha di tanuron manggalbak ang mga sunnat ang mga sambayang sa lagi dutino nakanggulaw lao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asi kudan yang penakasong sa masjid na daan sa kanyan adi sambayang sa sunnat si ikwayam na niyan na sulod awalay niyan na pada penakatur Nabi sallallahu alaihi wasallam pitruyan atiyan manay idza qada ahadukum as-salah fi masjidihi falyaj'al li baytihi nasiban min salati fa inna Allah ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira. Igira atiyan manay Nabi sallallahu alaihi wasallam amya kapasad wisar kanu sa sambayang miya pasad wisar kanu sa sambayang yan si isa masjid na sunggay niyan sa sambayang aswalay niyan ayaw na niyan na sambayang mamusa sunat si kwalay niyan fa inna Allah ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira kagiyamata naswallah nagyang kutwa kaya sunggay niyan sa sambayang asunat si kwalay niyan nambaluin wallah agiyang kutwa walay niyan amapiyah ayaw na niyan na sunggayan wallah agiang kutwa walay niyan sa mapya sabab si sagiang kutwa kaya sunggay niyan nun sa sambayang gito'y sabab adna isa ko mga sahaba lagi do Sa'ad Abdullah bin Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu sumiyong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitro yan at tigyan naman ya Rasulullah ini pa kay siya ko Rasulullah tigyan na ayyuma afdal anto na tigyan ni makalalbi as-salatu fi bayti aw as-salatu fil masjid giyang kutwa ka penambayang akan natigin sa sunat si ikwalayakan antaya kagiyang kutwa ka penambayang akan natigin sa sunat si iku masjid namiya kagiraw so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina ala tara ila bayti ma aqrabuhu min al masjid
bangka tigmane Rasulullah dikilay aswat tigin suwalayakan na daalawan yan amaran ni sa masjid at tigin manay payama na niyan natungan yan tigin nami akarani rani at tigmane Rasulullah suwalayakan sa masjid falaan usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid na mata na tigmane Rasulullah aswat tigin manay so kapunambayang akan sa sunat cik walayakan namas tumunak na tigin manai adi so kapunambayang akan sa sunat cik masjid illa an takuna salatan maktuba inun tabu tigmani Rasulullah susambayang aparalo kaya susambayang aparalo nasi ko mga dato na kailangan ko mga dato asi pikitindig agyang kutwa sambayang aparalo si ikwaya mo ananiyan na mga masjid nagyang kutwa mga sambayang asunna na ayat taralbi nagwaya mal ibalas na si pikitindig kwaya mo ananiyan na mga walaitan si pikitindig ko mga walaitan giti makalalbi ayama ananiyan na agyang kutwa kitindigan tano ko mga sunnat tano na ayakalayan ibalas na si tanong kitindig ko mga walaitan si tanong kitindig ko mga walaitan wagyang kutwa mga sunnat tano okay, nakanabaya maana ini nabadi ka pa kaya batanu ang galbag ako masjid kakapa kayo to kapakay ayama na niyan na di tanu si tanu di panambayang sa mga sunnat sa iku mga masjid okay na ayama kalalabi na ayadin din ap kisenggay tanu ayama na niyan na mga sunnat tanu sa iku mga walay tanu sa lagid ukyang gululasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah na igira asung sa kaniyang sa masjid kapag mamanian sa mga tao na gibuwa kapla ka diyan gibuwa kapla ka iniyan ako paitaw niyan kami tutumpa suwaya makna niyan na paitaw niyan sa iko member yan akaran niyan si cagiang kuto masjid yan na minsan panagiyuto na ayam makna niyan na ada na di manambayang sa sunnah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iko walay niyan naguskan yang bupiliw si isa masjid ginan idapat si iko mga dato pakapambagian na niran supaya makna niyan na mga walairan sa mga sunnatiran adiran manggalabag sa ikong mga walairan kaana kapadalmi agyang kutwa mga walairan sa aya makna niyan na mapya padal manun wallah subhanahu wa ta'ala na ikanam aya makna niyan na karibatan si iku sambayang laboron si iku mga dato raf'u بعض المصلين أصواتهم في القراءة السرية أو في بعض أذكار الصلاة yang kutu kipupurun kapapakatanuga o sabado ko di sasambayang ko batia iran si kumanga sambayang ay pesulunun subatia ayama na niyan na lagid waktu luhur ag waktu asar asusabagi napapakatanog ni ranon agyang kutwa batia iran uri nagyang kutwa kapapakatanuga usaba adi kutaden tadmiran ko Allah si ikurian usambayan lagid ayama na niyan nakapana kapamatya sa Quran aad na malalamba adi manambayang ad na malalamba adi sembayang nasusabagi na di iteden tadem ko Allah uri na di mamatya sa Quran napakatatanog niyan apikadisturbu niyan agyang kutwa ayama na niyan na miyawri ada makasembayang na padanan ako karibatan si cagyang kaya antun ini ba nakasembayang wa hada yusawwisu ala albaqina salatihim ayako na maana na giyang kutwa lagi ito laula na pagka-disturbo niyan agyang kuto sabado ko mga tao amyaw di sembayang si cagyang kutwa di iran nakasembayang ginan isa ba pamya panutu lagi ang kutwa kini sa pansan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ang kutwa kini sa parnun wallah apitur wallahu ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila ubangka ayama na niyan na pupakatan agi ang kutwa mga batia si kusambayang ka ubangka pupuruun sa suwarang ka kusambayang ka wala tukhafit biha nagubang kapman ayama na niyan nasulanan atan tuwatig man wallah wabtaghi baina dhalika sabila pangiling ka saukit ayama na niyan nasi ka makaukit si cagyang kutwa paglatan agyang kanan adua atig man wallah subhanahu wa ta'ala di mapiagyang kutwa ayama na niyan na susambayang ka napapakadisturbo si cagyang kutwa saba ada di susambayang o di na ayama na niyan nagyang kutwa sambayang ka na ayama na niyan o di nagyang kutwa di ka katedintad mi wallah
nap kedistur bunian lagi yang kutwa sabad ko mga tao ayam maknanian na di sesambayang nagyanan pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutwa miya kay sa alungana adna kialiwanian amang tao adi silang sesambayang yang kutwa diran ka sesambayang na tanto miya ka tanu-tanu gagiyang kutwa ka pembetiya iran na miya ka giraw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam innal musalliya yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bih wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah bata na tigman iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asudi sembayang na ayat ini yang imbitira ina sukad na niyan falyanzur bima yunajihi bih nang geda-geda au tawagi yang kutwa dinian kimbitira ina siiko dinian imbitira wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah na uba pepakatan guatan tu sabader kanu agi yang kutwa siiko sabad kiran agi yang kutwa aya maknanian nakapembetian aya maknanian na ubang kapaka subraa agi yang kutwa ka pembetian kasih sagi yang kutwa pembetian kasih sagi yang kutwa sambayang ka ap kesababan si sagi yang kutwa kap kedistur buang kasih ku sabad ayam maknanya na di sembayang udi na di itedin tadem si iku Allah subhanahu wa ta'ala nah pada mga karibatan si sagi yang kaya sambayang na idkhalu ba'dil musallin ajhizatal jawal ila al-masajid wa biha nagamatun musiqiyah ayam maknanian na giyang kutwa kipsul din usabaad si iku mga masjid si iku mga gadget mga cellphone ayam maknanian na kipa katatanugon na giyang kutwa mga ringtone yan apo pa kadisturbo si iku di sasambayang giyan nakadakla na yan igira akuan na ititindig susambayang na susabagi na uuyuton yan lagi ang kutwa cellphone yan na igiraad na tumyawagun na ayamanan yan na kadisturbo yan lagi ang kutwa ato na iba na di sasambayang na aya panarington yan na mga music pitibarangan music ato na iba na pagpakadisturbo dahil naman sa gito na haram na pagpakadisturbo pa na si sagi ang kutwa di sasambayang agi ang kutwa kapagring agi ang kutwa cellphone yan nagyanan na aya pa ito tarkatan na igirabat tano busulid sa masjid na aya pinakaminos na uli tano kagaga apa dengan tano sa mga cellphone tano na ba di kapakay aya na niyan na ulugan tano sa silent baluin tano sa silent ada ba niyan kadisturbo si ikwaya na niyan na sabo adu iso sambayang giyan ay gira ko na lagi din mamuna suwad na mga cellphone yan igira agi ang kutwa saka na ad na cellphone ka na igiraad na tawagan na ka na basta awak to na ubang kap tawag sa giyang kutwa ay makna niyan na patawagan na ka kakapa kaya dis kanyan sembayang na pagdisturbong ka giyang kutwa di niya nakasembayang uli na pagpagring giyang kutwa cellphone yan akiali patan yan si sa giyang kutwa kap sembayang yan na miya disturbo giyang kutwa di sesambayang kasabab si sa giyang kutwa kap tawagin ko na sa katanuman mo na ilayam tanun sa ginawatan abasta absembayangtan na ayam ananian na kuan tanu sarington so mga silpuntan udi na padengentan si sagiang kutwa absembayangtan kaan mabaluya giyang kutwa batan bu absembayang ayam ananian na maka aadap tanu si wallah atetak na giyang kutwa mga pusutano giyang kutwa sambayang tanu na tetak na si ikwallah giyong ito paratiyatano udi na giyang kutwa di tano kapananang kupana si ikwallah subhanahu wa ta'ala na tetak na tano ay madakli gidakwa na di sembayang berang-berang adun suaya makna niyan na mga nganinsan apkes tembengan ako tau labaru ni mantu agiyang kaya silpon na tunga na idin na miya kadisturbo si sagiyang kaya di tano kapagintaw sagiyang kaya dunia api anda kasung so Facebook so piti barangan kika sa sugda masjid na di ka makapumatiya sa Quran kaayang kamatatayo dagiyang kutwa cellphone ka gini kadaklan ayam na pinakamapiyas si iku muslim na andin ni ka sa waktu na miya kasulod sa kanyan gagaan si isa masjid na makapumatiya sa Quran kagi amataan
suka pa nga balaga sa masjid na padanan si sagyang kuto mga tao apa kasirungan wallah subhanahu wa ta'ala si sagyang kuto sirung-sirung ayan si sagyang kuto gawi ada kasirungan ainun tabuso sirung-sirung wallah nagyanan ni kailangan apka inang katanwanan nagyanan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat ru'yan at tiga naman la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'ajib ayama na niyan na keadaan si ikup Korea masa udi nama penggulaw dan kup Korea masa ating manai Rasulullah ko mga ummatakan asu sabad na pakah ayama na niyan na pakah halal nira nagyang kutwa harir kandiditaran mga dato sa sutra dia pakah halal nira nagyang kutwa ayama na niyan na pakabrag nagupaka halal niran agyang kutwa mga music giyang kutwa piti barangansan nagyanan na mau umadnanan si sagyang kaya masatano aso sabaad napapaka halal niran agyang kutwa haram giyang kutwa ini sapar wallah napapaka halal na agyang kutwa sabaad nagyanan na mau umadnan si sagyang kaya masatano mau umadnanan si sagyang kaya masatano kailangan ayama na niyan nakapupananggilaan tano kailangan apki sapartan picagiang kaya mga ginawatan na aya dapat apupugilayin tanong nagyang kutwa mga ulama tanong wanto na ipetiru ni rarakat tanong si sagyang kutwa mga inisapar rakat tanong wallah nasadin sa inisapar wallah na punanggilaan tanong nagyang kutwa inisubur rakat tanong wallah na penggulaulaan tanong uli na penggalabakan tanong si sagyang kaya kibubatug tanong si sagyang kaya dunia dinan ayam na niyan na kailangan nakapananggilaan tanong pada penuh sa karibatan si kuya na niyan na sambayang tanong na as-salatu fil malabis allati fiha suwar giyang kutwa di kisimbayangan usaba ada kumangan ditar na aad na tuladan yan ad na mga tuladan yan tuladan ang mga pangangayaman tuladan ang mga artista diyan na nagkapakay ay sabab nakagiagiang kanan ang mga ditar na aad na mga tuladan naigira amin isulad si sagyang kutwa darpa na disuludan ayam na niya na mga malaikat disuludan ang mga malaikat nagira ni ka pananggilaitan siya miya kadakdaklay ayam na niya na igira babu pesembayang na disiran sembayang asun ditar niran na ayam na niya na ayat tuladan yan na mga tuladan ang pangangayaman udi na tuladan ang mga artista udi na tuladan ang aninsan aad na anyawan yan nagyanan kepakay mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaya di tanong kang gilabaka waya maknan yan na mga sambayang tan gitu isabab asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitru yan innal bayta alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al malaikah mataan agyang kutwa walay udi na mata na suwalay at tigman na iyo Nabi sallallahu alaihi wasallam aad na matatago na mga tuladan na dirun sulad sa mga malaikat da suldo na mga malaikat kagi apo pelawyan ninan agyang kutwa ayam makna niyan na anton inibana walay udi na agyang kutwa darpa aad na mga tuladan giyang kutwa darpa aad na mga tuladan na nagyanan ayam na niyan na padanan si mga karibatan si sagyang kaiya batan budi kasembayang giyang kutwa di itano kasembayang madaklaya igira kawanan na sembayang sutaw na giyang kutwan gitarnian na ad na mga tuladanon udi na labaw na giyang kutwa mga tuladan asi matatag sa likod igira kawanan na giyang kutwa katatalikudan yan na ayam na niyan na kadisturbo si sagyang kutwa ban yang budi kasembayang kasi matatama na giyang kutwa pamikiran yan si sagyang kutwa kapkilan yan si sagyang kutwa ayam na niyan na tuladan apkilan yan na giyanan ikapananggilaitan ng mga urip no Allah si sagyang kaya sabad udi na sabagi ko mga karibatan si sagyang kaya antunay iba na sambayang bata dilaboron sa mga karibatan akan na ba si ini sapar si iko suldo sambayang ka ini saparpan si iko salakaw si iko yamanan yan na antun ini bana di tanu kapagintaw si sagyang ke dunia so giyanan
kabu penanggila itanusan mangurip nu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.